Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Sukwa ban ong khamshai hanglor joko to poin ha ka bai general secretary la ong bangila dawa badai ban increase ya ka reservation ban receive ki khasi jantia karo markum bakalong hadu mtangi don 80% about 40 for khasi jantia 40 for karos te namar ba ka ST proportion kala increase ngi dawa ba on petku no saka 85 kata kalau ka basai ila thoro ha ka submission jogi ba ka ban ku no saka 85% combine ya berar ligi trade khasi jantia bat kigaros kata ka ke bangi pan syai ba bat ka ru ka bangi tho kalong ba ka bai de district ngi dawa ba ka de bandon ka combine reservation antai khasi jantia karo 85% mensuangi don 80 mentangi pan ba ka de bandai 85% na mentangi khasi jantia karo haki district level batru ngila bu syai bah bakade bandon ka preference ke basyai ya ki resident ki permanent resident jongka district ki tu ki banang ki ba apply ki de bende ki banang ban keren ya ketu ka clean ha ketu ka district kata kare ka bangila bu nak leng ke jongi bat ha ka bede bat ka roster ngi sikwa ban syai tang ko poin ha ka ba ngi bu ri ko jing tho bakade bende bat omde bat kari forward ya kanika rostar for many years ndai kade bende bitang tang arsnem on bu kita rostar ban apply tang arsnem ban da kimla nakatu kanu ka kategori nakanu ka tribe kimla ban fill ha po kita arsnem ha ka third advertisement kam de shu ban consider ya katu kade ban yap no ha ka third advertisement kata kade ga jing submission jingi ke beri ka rostar kita ki point baro engineer street ada cover national level ni. Datang isim ST nyo point san, SC Hatsan, OBC Arpunyo, kamut kapoi sub kandai point san. Ni. Di naluar kata apa dia kadon sekali ke reservation ni ki economically weaker section. Debat nak kaliang juga judiciary lu ngak kemau nak kaliang juga court iki omba. Katu kanum hab lang kanika. Ke ba mo bayar keren deh. Aga bayar debat kanika kata bandai hapok kasan 4% kan. Tinggi ya keren yang state gitu ni. Ngimdai bangi akran ada national level. Te kemalong kiwi state tu, idon ki state su ki wilayah over and above dia kata. Tapi tinggi ya banjur ya ke reservation harbi dia buat ki categories ki badon nak ni state gitu ni. Tinggi mi akran sabab. Te mata kasi ngiyo banya kendu ya ki dekod jong ke expert committee nak bai dia buat ke reservation policy. Dia nak kalian kejungi wilayawan mi mat kemni inong yalam jong ke parti. Nadu MLA Badan Burom, Mbak Renik, Mbak Meryl Bond, nang ta ngidon segini ki party leaders. Dia ngasupwa banong tang ni gawai ba hakabai dai bat kani ka reservation policy. Kani ka isu ka belaktik ba ya ka jingmut ka jingpat khat jong ki pat ba nong song shnong mentala bon telikisnem. But la donru ka jingdawa nakaliang jong ki political parties nakaliang ki seng bhalang nakaliang jong ki kenhon ki bapher but what laki review ro bangi don kam hi ban review ya kanika reservation policy damar ba kadon ka jing small thu bakla nakaliang jong babon malang mo nakaliang dari padba the menchim snem hadien ba nakaliang jong sarkar ka khod ya jing yelang jong ki political parties baro ban ya ka jing mut nakaliang ki jong ki ka be de bat ka roster system bat ka reservation policy dia nakaliang ke jongi nilai syong kerke nilai syong adu kumba khat sau teli ki meeting nakaliang joka parti ke jongi da ka bang ya slok lang bat kini ki legal experts bat ki academicians bat ki kraw perkhat jong jela bat hadian bang nilai syong nilai wanra ya kini ki observations mo ya ke jing pensau nakaliang ke jongi hakabai dei bat ka roster system bat ka reservation policy dia menjim snem he hadian ba nakaliang jong chairperson jong ketua committee ila khod ya kita ki seng mo ban ai ya kita ki jing mut dia nakaliang ke jongi haka khat sau tarik jong banai Julai arajar arpulai ila submit ya kani ke jing mut nakaliang jongi haka bedi baka roster system but partly ki mat haka bedi ka reservation policy dia kata ngil adem ai na duk mencim sistem but men hakan dia pada hadian ba kawan kan ke expert committee
Tikini ki jo ki observations ki bangi ai mencip senam. Nama nadu mencip senam tempat don ba ai ngatrai ba ai de tang nakaliang dongi ka parti UDP. Tingila sambit biang yakani ki jo ki observations nakaliang dongi. Bat mentah kesengi ngilayo banyakan markman. Bat ki members jong kani ke expert committee. Bat kaba skotenat kalong ba halor ki jing ai jing mud nakaliang dongi. Ni lapan semua ba jadi nakaliang jong ke expert committee ru. Kadi ban simkia halor kita ki jing ai jing mud nakaliang ke jongi. Tambangi lapan pau syai kedar bah nadu basdang. Habangi frame dan bangi talk ya kita ki suggestions bagi observations. Ni ong ba ke reservation policy hi kadai nak benta ke jing mentoi jong kini ki pat ba riulum ki jongi mo. Ki badang sadin. Dia akan ke state ke jongi ni semua dan bok. Idon ki khasi ki jantia ki garo ban iyo aduk berapa persen. Bat kade ke jing start jong ki nong elam ki jongi nadu tu ki por. Ki bala let no sistem khat khandai spa nyopo armo ban aya ka bha akan ke rukom. Di hadian pada bakami ki jing skong thu bakla le se ke perception ke bangi ong nakaliang jo pa ni nakaliang jo parti ni kwa kan bakade bandon kita ke review nang ba upat baru unyo ya ke jing syai ke batikna akabai dia bukan ke reservation policy mdai ban event dan nyoben yano yinoro namar ngimkwa ban discriminate yano yinoro mo ngidon ki judgment rio angni khasi jantia garo mo ngimkwa ban discriminate but ni kwa ba lada kan ke expert committee ru la syai hadin ba ayo ya ke jing ai jing mut naki kanhun ba per kan wanra da kata ke formula ke babiangkan banyak hun lang baro klaim da create ya kata ke konflik dan ke friction dan ke jing yang semua thu jing bam yang thu jing mud hapeng kini ki kanhun ho per ibadon hakani ke jelah ke jongi dekat ke bangila hi nakaliang jongi ban persyang ban ai kita ki jing ai jing mud ila persyang kat bangila bat syukwa ban penkenmau ya pi ba hosnam arhajar arpuar hadian baka high court kala ai ka direction ka bidi baka roster system na syukwa ban ong hang dia ba ngi nakaliang jaga party ngila ai jingmud baya ka roster system nomor ba kibon ki kenram ka bidi bat kani ka reservation policy nomor ka long ling lang bagani bagi empat don kata ka roster register ni don kam ban implement ya kani ka roster system prospectively nadu baki penmi ya ketuka penmi ya ketuka order mo arhajar arpulai boh dia kata ketika jingkwa nak kaliang jongi ban ngila pen sengo bangi mdai ban paidin tambangi dei ban ya chakmatkan dia hakabai dei pat de bat kan ke reservation policy kita katu kat ni telikimat ke bangi labo nak kaliang jongi dia kumbala kedau nak kaliang jongi ni kui kenhuan ru ki ong ba ka ST population mo akan ke state ke jongi ke lakiu dia namar ba ke ST population ke lakiu tinggi kuat ba kani ke reservation policy ya ka bha ka ba de banyo nakaliang khasi jantia garuru kade hiban kiu namar ba ladang ipet hari India baru kawai mo lada labaha ya ki ST 0.1% SC kat 1% OBC 0.0% kani kamdade kadai nak benta kini ki disadvantage dan ni ki ya inadequacy of representation mo kini ki services but haki benta ki boper nak benta ke jing kentiu ya kini ki kenhon boper dia nakaliang ke jongi ru ngi soba katkum ke jing kiu jong ke population ru kini ke bahak ru kadiban kiu langken tambang i haki jing start jong ke expert committee pada ban pet ya ke census data mat haknu karukom pada ban pia hak bai dei bat kini ki kategori boper akan ke jelah ke jongi dia hak bai dei bat ka nomor ba kani ka reservation policy ru kadon bentah kalong ling lang kani satai mo tingi ong hakabai dei bat kini ki educational institutions hakabai dei bat kajing thung ya kinong hikai e mo kani ka reservation policy kini banlong open ki kasi jantian garo nomor ba ngimkwa ban compromise bat ka quality of education mo ngikwa ban yo ki babit bandon ha ka educational institution nomor kan long kajing ram yangi ki samlah kan ka jelah ke jongi hakabai dei begini ki professional courses ru ni ong ba mo ka de bandai on the basis of merit
Nomor bah hakabidi bagi professional courses tetapi ai no yuta bayo tang 10% na 10% te kan long kan long ke babha kan ni so bah hakabidi begini professional courses ru kedeban ini ban terkan kata kerukom de hakabidi bat kini ki ba kham duna hakajing yo mo kumalong hari India mo na luar bangila don ke reservation nang mentaki SC ST bat OBC ni don ru sakani ke reservation ke bami akabai dai bat ki economically weaker section tingi ong kumju hakani ke jela ke jongi ru ki babun ki long yeng ki long sem ki baduk ki basitom ki ba janjat ti ni kerpat ya kani ke committee bahkan wanra ya kanu mechanism ban identify kan ya kum kita ki long yeng mo nang ba nakaliang jong kini ki reserve categories mo kita ki ba kham sadien ki ba kham duk ba ka jingyo jongki ki kham duna in hab man kham I preference na ka banta jongki ken te hakabai dei ba kini ki institutions ru ki ba run nakaliang jong kini ki Christian missionaries ba ki we mo tingi ong ba ka kani ka policy kam dei ban apply ken nomor ba kini ru ki ladon da system akanur kom ban penyat kini ki school ki institutions jongki bon tili ki snem for many decades banta te kila su thu ba akanur kom ban penyat ki te dena kini ka ba isko ba kam da dei ban apply sikini te sakawai ru ke bang iban nomor bang ya kren hakabai dei bat ka jingbom yo kam yo jam nomor ka reservation policy ya kren sepang kata haru nai tingi ong ba na lor ya kata ka bha thung kam thung jam kani ka state ki jongi ni kren ru hakabai dei bat ka jingdon jong kini ki central institutions kani ka state ki jongi nomor ngi ha pa kani ka 6 schedule area ban ngi kwa mo ba ha kini ki central institutions ru ba nakaliang jong ki SC ST category kasi jantia garuru ninyo ban su ninyo ban rung akini ki central institutions kan dikini gidei kantu kan ni teli ki mat ki observations ke bangi labo akmat jong kini ki expert committee nakaliang jongi te ngatrai hakabai di ka district i ba renik mo ila ban watai don